no wotumi abefa nipadua na di so because wo so obeye ne tenambre wo yemu no ono ba befa fie na di so onya befa fie na di so se wom e wo na wo bema utumi si ye du ko wo kura wo begina metie ya make say eno nkire se de eba no me befa me ho adi because metie kasa ye be test me faith Yesu Kristo se akwa nsene ni wura wo wie na djuma before ye be ma na hene mu hene ni wura no mu wurade no wo pass through test. Get this. Ntie Christopher, we will pass through test. They will test our faith. Ujina ho ni aso wo bam. Ebia wo baketo me ba live here ne ho nikan. Ni abo wura ha. Yesi dina Yesu meseme. Me dina Yesu da. Na kwabra ni aso me be ikon no omia. Omia kopem sa kwala ne be wuo. Edu satam no unipa bie mu nyina pese nka wo ye bibi na wo boa wo ba no de won tie se be kasa wo ye wicked. They were just telling you say deny Yesu ni ensevu ba life are you so wicked ntimame woni abadaye nti ye mi wo ba yi kon ye be kuni ya wo ba yi ni han no as a matter of fact battery wo be pupa ye test to faith. Like enyum no kan no won kotina sam anye bibibi oye wona masem no so na ye na de nyina ntu ko ba bi na osofo begina ho aha I see you, yes sister, you are wearing red underwear, yes I see you, aha I can see the beast in your waist, sister amotoma ho agree on, aha onyame onyesa on kotina sam nye bibibiara nti obi a ompe nyame asem no eya na wotoba ha wa brabum de ekoso bia wonim na de mihu nso ne say this time Satan so wisu koti kwan bi e de wie nyame asem wo beye bibia when it comes to the word of God na ni pedwane ni nyina ne say wo hu sa asem no mu wutumi ano enam se nkrante ni fanu ebo ni papa da ni gina ne nanso nti they will stop them or be stop wo to not listen to the word of God. So what you say? Umi so won nam na akoto akola ketwa a wadi mfie du mfie nsie mfie myunu mutumi bi na no kanyame asama. Just stay there and listen because you don't know onyame na otumi fa abo mu kasa no otumi fa obi mu kasa ba ya na edru pempen so say ya umma Bible so na Satan edwane unim de ma me di hu se me ye me sete watch party music ne koso na nipa ne guso at the moment I me bompa ya me fa Bible dey scatter. And the mammy who said no. Assembly we and your country, and said your own number Kurasia Majobre. Nadi Sumabano, we the torchlight, ever help him. Nessa Yan Chilibi, and now Wobi, and now Chilibi, and now Premribi da Quenumua. Torchlight na Asian in Tiamu, walk down one could see a storm and uncle. Any assembly. But I no sooner say time, a bonny page in the free home. What was a dipano bia? At the moment you grab the word of God, enough Satan management. Uncle Hanko Fawe, SID we would have sister your friend, we would have his other friend back. Where you say you, no imagine but this the word, and none any 2 million of demon. So what you're saying, anytime you see that you're doing stuff like that, who say Satan pursue you one day was so a difference. Intimino assembly by may aggressive to sue your costed you mukobo. Odia say e dey say e come de me koye me popcorn am dia be see to say obi a movie no why aggressive no what hu e hwe de nyema no nyina be kwakosie. That's how we have to do more assembly ba no assembly mu utumi akoma na ebubu apecha agi asem no assembly to me bowura won na be hia won ne so what you say aha nti asem no e ba e hokro na wo see ye aggressive na ye see what is going on. Nti asafu biara nyame asem wo mu de bia no asafu na hyepa nkonkron tim de nyame asem nim ne nkom hye me hu say me hye nkom na me preach egumyem te say abuo no omu nyina omu be ye dead church kana Christians wuti ase bibibie ni wo mu nti asem no wankoti no nyumtofo ne ka wante
Ose wankoti asɛm a me kan anye bibibiara. Nti Awurade kasa. So what you say na mabofra no ho be ne den. Ose me nsɛm fata se me hye wonsu hyase. Na mmom ka asɛm ne nko na mabofra ne ho be ye ne den. Enti sa wo yare asɛm wei ne be yi wo yare afi so adwendwi bi da wo so. Kona na bi awrahu bi atoa e ya asɛm no ne be yi afi so. Wo kwati asɛm na because wono ankasa wo ba ye wankoti asɛm no anye bibibiara wo ye. Enti se ye de asɛm no si wo se ya ye nwane mfiri asɛm no ho. Yehwehwe asɛm no emu nufusuo kron. Ene me no bedi nkomo bebre. Me no bedi nkomo bebre. Na nsɛ me wo hono ma na me hu sɛ ye de me old some of my old videos. Episode me no me sha se preachi ene ye kokobon ko a ahweyi nko a ena me sha na me preachi sa 2016 ena sa kokobon sem no na sha satan na me ye nyema wo radio so na me nye Facebook live ntina nipa nya hu because on satan na me warm up no sha se wo radio so dada na nya agro ena fe de ba nti Facebook de no nti bi be say oh mama no to ayi wo sha 4 years ni mum na me yo Facebook but me sha adwuma di no nya me sha se so wo di dwuma no afa na me message nyina wo radio so na asesa nti ma some radio so no de omo pamo me cause omo mane no to we did not sign up for this so ye did dem say we be kan aware sem fa na hwa for 3 years all of a sudden yes we betna say na message na asesa na ya nkonje sem nko na ya mu nsatra madwen no so ahenyi na ben nti afa na ebi no mu nti ase nti they have to walk me out because they did not sign up for that me susu me kwa me chake me yi me ko kan me nyeduru ho ni ya mame no to we welcome you na fe adane nyame asem say no nyame bi oba be so what yes nti min to min sesa asem no nkoye bibibia nti me so me ti ase say nti no mo pam me a that's okay we will move on so what yes na nyankopon opunu ba ko muto a no obi efufro no say no Facebook ye free ho enyu koto so what yes ko bude sule utiahwe eno utimi tena so a you want to sit there, you can speak. And now, they were moving there. So go there and speak the word of God. Especially man, a see in your common. Me danya me as me chama ni mechia. Me dana so or nam or didn't some a dream na wo puna some emanema. Me dana sepa shade ni munyam. Wadum abuame nti na me no be kasa bebre. Me no be kasa bebre. Ewie yebre mu ne ewe. Eniema ekoso no ewiase ese edane abutu ama binom. But yenyan kohwe. Obi ya na wo boye hu dodo. Sister, so yan kan di do ani mu ankyere wa. You would know how to prepare. Eno nti na me koto obi no wo ka se rapture na me yam hyehye me ma sa nipa no. Because sadia na wo do wo ho to so na ensia a lot of people will backslide. I'm pleading for those people who think rapture will take place because of before 666 and all that. Me catch out said if I don't plead for those people. Na me dinamento. Because say obi kokun tokwa azuma nese. Okobo boxing odi kan ye training e wo ring ni mo. Enyu uti ase enti sabri wi e ya hoboaboa ahosiesie ene Christopher siesie ema de edi anim me beto mi kunu oye sportsman uti ase makoso sa ne money trophy ni bia bisia me dey decoration cause me check here egu bebre ebu o kwa mitimi the flowers shishem me mfa ho to ati ase aha wo mo be she pre-season me kunu to me exercise ya na wo befia steps kakra ese ye hon me soro ne fom wo free steps kura koso just wo wia ni nipadiem wo ti pains enya komo ni nyina de se ye training no e de na kobo ye mfiti prekope say ya mam mwanya break mo betena fie ni ye fiti prekopa ni organize match ya ehu ni ye de mo continue without exercise ye be hye mo mamu ye di kan training wo mo
What you say? You can't say you will be 2.5 months, 3 months. Before some league in a casa chassis. Ntineso mufiti ya no dimirika no okogina park so no. Ena ye ba be ya. Coach ne frɛ wo mu nyina di wo mu kwa arena. Nye bi kuna kamenim sɛ ye wo afidi bia yetimi de catch skin ni sɛ ne hu fat dodo a ewum and then how much you have to lose. It to be ana me kuna no ho ye mmobo. Because we nipa osom we will be osom ni modu to ono wodidi kakra bia ni mu be yedu. Nti wo mo koni e ko check wo mo sa ye de ade no so we de nim sei na ya kyerɛw me kai one time bi ni wo restaurant ye didi e wa na coach frɛ no see ye check we you this is how much you have to lose e ho na me kunu ne num ato e waduane e wo ba di no wan nyina ye anwo good shape so a nya de obetumi abo so what you say nti wo mo ye tumi sane wo mo ko lake yitimi yi wo musi fam wo mo de bass na namu ye yi wo musi fam no mu koleki no soso no mu ko hu utimi kire wo se ma metwe bia metimi tumi kan sa me se nya wo akadwuma nka o quit no so sidim people think wo mu sa ye wrane wo mu se mponko ntimi kunu ba fia mama no aduane nka wo se nka wo di bi no gise me display fia ha se de be ye on tie aduane ne pampan ma ne kon no ntini dia wo be di ye salad vegetables because me koyi ye banku ni fufu a asama ba me so wo se me ne me ma ye didi nti gise me spray no wan tie aduane ne pampan na ne kon ano ye betri ni wo mu saa itu bia wo kotena toilet seat so say kura on to meet na ne hope ne widie mu wotin kase ne honam nkasa ye ne ya ena nyesa ne honam ye ne ya no ade eche wo nkotire ni o ade eche wo tumi se wo tie so nso obekotire ni e ho na akọka na because ya na ni abre e ho na akọka na omo ya no mu di Gatorade ne gu mo amohwe football mo bo se Gatorade ne gu ade kese bi mu te se koma kese omo bie ne se pipe no ohwi no ono eno na wo ye bibi na ne bufu a wotumi butu Gatorade ne gu fom because why exercise na man ni padua no what pain so what eno so nkyerɛ se coach be catch us said that he omo coach no na pampa ma passe na bodu se nyina wo soro a se wonim se cruise no he won fa wo be wieo wo be kotokoto on fa your friend Keith Toza we share na atim say yes on chele kura on fa boge nya so enti se mi kunu kono basa mi man kase ya won hwe ya eni bre no di free ho because ni widie mu wo tenka the same as soldiers ube mu no mo shatade sefe ebinom ye ma wo mu koye training hiase nyina wo mu koye training wo hiase nti wo hia na wo hye soldier tade na onam ho no enye adwuma enye fadi agoro enye komo enye bayira nkolajo the same as Christians we soldiers in Christianity nti now no e was say exercise pa ni ye gina brane na de e ba ye so no e boye ye kokwa na atofom anye sa wo de hye wo mfe ba ko a me ka me kire wo sa wo tofom a wo nso de biem enti sa kam ye me ne wo mu so fu papa bi etire ni ne ma wo ti ase so fu bi papa bi a wo tire ni ne ma pa ma wo munye ye den e wo di anim ama wo maye wo mo hwe sabre wi so fu wo ya ba hyebone a wo no ankasa wo ni bebi yigina wono ne bigina ho no ma no wo preach prosperity sabe we ye ma Christopher hu di anim ye ne yikunu ye ne ye ma shawo mo den ye gada nkola ne si won ya kire wo mo di anim ne ya hye nkola ne den ne ya mo ma ye se nkramufo nkola ye hye wo mo den ye de koran ne to no ntumi nkenkan ye timi bu no te se de ye bu ponko nti akwala ne pie no ye wallahi wo say come on na aka sheka enya sam kitwa ne ni ye den ifri nkola brem wo sano ye gunu tunsu ni ma ye di dwano ne nya sam kitwa ye huri ne koso se ya bia so no nti akwala ne hyase so wonante a onche na obi a ne ni ye dindindin nti obe hia no se akwala we ni wonsuro hwio ni nyina ne se wa chesa de ya no ama wo nti dai
So what you say? Until no mu pie no be ha ye na manfo di mirika no mu dwane. Ni nyina ne say ye wo mu saade ni fit kolabere mu wosua no. Wosua be 3 months ni huri no kosoro. Wo ya kola ketwa no. Wo ko ni edware na ehu kura keke. What you say? Ye de keji body ni ase. Pharaoh chen no a o chen se friend Pharaoh. So what you say? Nti so wo jiga me wo ba o ti mu pet no mo ma no mu dwane. This is the time. I was see shake Christopher and Samude because West is ahead of us. Sably we ne pan dear and your fedia grow and about be ye and among your set me preach sa do fi say me preach ye who me na me bow a baby about because ampa mammy not wow because of me ntis will be casanoye only rapture be fire we won't be here meaning say a lot of people would think say we won't be here or move it why because you say I'm too warm danger what you say I'm too warm what you say and it is sabre we and yet and a rapture massa you do be fedjabo now you people wash it when you me be yes selection because we was saying you never see me say ready now and the because him na we you nyankopon pede say you can say wo mo kai ready the doso what the ye be fedjam wo nkonkonti mu no you will fall so what you say anything na me no be din komo me nada me no be bon komo me si me di me kunu dia me dia bi o Bible no call Revelation chapter 11 can English you know you met makatwi na makan hwe sabre we in near bro me see bi o Bible no call Revelation let's talk yen kasapa na sabre we abasha we sofo we abasha boni pe you be in trouble we abasha boni pe me se wo mane be bokọ adu da che omoa won wantete won ye your Bible no call Revelation chapter 11 me no be kasafa adansefo mienu bi erade ebe sane wo mabasa siso and what is going to happen me no mbeka omo ho asem ti bi your Bible no call Revelation chapter 11 what drew her me no shase or say then I was given a stick like a measuring stick. I was told, stand up and measure the temple of God and the altar. Count those who worship there, but do not measure the temple courtyard. Leave that out, because it is given to the nations, and they will trample the holy city for 42 months. I will allow 2 witnesses, I will allow 2 witnesses who wear sackcloth to speak what God has revealed. They will speak for 1,260 days. So what you say? Unyame be releasing 2 witnesses. Na Israel memuko na omu reho anase omu ni brea na omu ni esundwe mu a they wear sackcloth botata de eno no mo de hye. It is said de Ghana asema bafie ne bi fra yituma ne bi fra kobene ne ade. So what you say? That's how they do it. Nti so ma hye santa de na na che say enibre ayede aba. Nti ne me no be kasa pa ha. For no say these witnesses are the 2 olive tree and the 2 lampstands standing in the presence of the Lord of the presence of the Lord of the earth. If anyone want to hurt them, if anyone wants to hurt them, fire come out of the witnesses' mouth and burn up their enemies. If anyone want to hurt them, he must be killed the same way. Say omosha se omo mmeka sa no obi obeye na dwe say obeye omo bone no agyenkro utimu a wo ba the same ade kro pese odi ye wo no eyew satam na omo kasa ejafiri wo no mu ba ema eja no ebe hyew esew
because you are almost time for me adwuma nti sa tam na ye dia ma omo no obia wo be trespass you will be in big trouble wo be wu eja be free wo manu maba e be hyew until se wo mo be wi wo adwuma wo mo ye 5 no they say Medu 6 or say these witnesses have authority to shut the sky in order to keep rain from falling during the time they speak that God has revealed. They have authority to turn water into blood and to strike earth with any plague as often as they want. Yama omutumi a omutimi dia to sum during the time insuo nto. Omu satumi mansuo nyina dane moja. Di omu pese omu ye wasase su bia omutumi ye because ye de huntumi ama wo. Because of that nti ewiase ni nye. Omeno nkoi. O say when omu satumi de yade and also so eba just the omu pese omu ye wasase su bia no they have the power to be able to do it. Also, when the witnesses finish their testimony, the beast, which comes from the bottomless pits, will fight them, conquer them, and kill them. You see? Tama omubeya omajumano. Omunye ya obien timi ntache omu. But as soon as they finish, Satan ye no every prison no appear bam. Obinya wonsu to me no wakonka wo. What you say? Nti ansana bibi betu Kristo ni bi ana bibi no na onyame obi kwan sa adekro no ensi ti se di obi kwan e ma ye bo Yesu Kristo asemi emu no. Begin ya Yesu Kristo bai onye nwie na dwuma nti na obi ntumi trespassing. Edru baby ko mo kana to amena mu kura wo mo ntumi. Omo try mum yenye nkuku no omo ntumi until say na dwuma wo nyame de hye ne nsa wo wieye ansana Satan enye tumi etumi aye de opeso ye ma me fe no hye wadi mu na wo hu ansa o say 8 no o say their dead bodies will lie on the streets of the important city where the Lord was crucified. Baby Yesu Kristo ye born asedi no ehwa eni be ku mo ato ama omo body no ebede da abonte wo say the spiritual name of that Sodom and Egypt. Spiritual name no no Sodom and Egypt stand your friend no was say 3.5 days some members was say 9 was say for 3.5 days some members of the people, tribes, language and nations will look at the witnesses dead bodies and will not allow to bury them. Ye kunkum omugu abonten ya makwan se yensie won. Oje ase. Omo be fi se ya omo ana omo hyada se omo nzie omo. Onyame na ye omo sa. And making kan kwa wo be hu di ntia. Omo nsie omo any what happened. Or say they say 10 no. Or see those living on earth were glad because these two prophets had tormented those living on earth. Yes, because on meshato esoro dia. Na yes, o ma tormenti wi ase pa. Cause ya to suru musa mensuo nto. E be de gba na wudua no ba ya yie. Nsuo be wi nsuo kaka o so ya dane ni moja. Nti asase so fo enya hoto. Omo enya hoto. 11 no say after 3.5 days the breath of life from God entered the two witnesses and they stood on their feet. Great fear fall on those who watch them. Onsi ekumu omo to ho no yesa ma bodyguards here hwe omo so. So what you say? Na wonyame de ayi enkwa home ebebo wura wo mu. Ema wo mo sori gina wo mo na so. Ema guide na no ho guide wo mo no ehun kese eto wo mo so. Ehun kese eto wo mo so. Na ye hwe de si ye. The witnesses heard a loud voice from heaven calling to them, come up here. They went up to heaven in a cloud, and their enemies watched them. Onyankopon edi
enkwa ho me bebo wura wo mu no omu sori gina wo mu na so nti guide na omu gina wo nyi wo yam hyehye wo mu omu suru ehun kese ebo wo mu na wonyame tia mu sem mo mra esoro ha ema wo mu nyina se truth se de Yesu Kristo wo sori ye na no okoso munkum de ede ne koye no. That's how it happens. Omu wie wo moduma no. That's how it happened. Onyame e de enkwa ho me e bebo wura wo mu satam wo wie wo moduma ekoy o say 12 no say the witnesses heard a loud voice. Yeah, Makanho. 13 no say at that time, at that moment, a powerful earthquake. Omutu kosu no. Was a powerful earthquake strike. One fourth of the city collapsed. 700 people were killed by the earthquake, and the rest were terrified. They gave glory to the God of heaven. Omutu kosu no asase wosoro kesisi ya. Wusu kuru no ema nipa be 700 de omu firi mu nti ehun kese to nipa so ma wo they give glory Christopher wo mu no they give glory to the Lord omu hu sampa we die e onyankopon ambasa. The second catastrophe is over. The third catastrophe will soon be here. When the seventh angel blow his trumpet, there were loud voice in heaven saying, the king of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah. And he will rule as king forever and ever. Then the 24 elders who were sitting on their thrones in God's presence immediately bowed and worshipped God and said, we give thanks to you, Lord God Almighty, who is and who was, because you have taken great power and have begun ruling as king. The nations were angry, but your anger has come. The time has come for the dead to be judged, to reward your servants, the prophet, your holy people, and those who fear your name, no matter if they are important or unimportant, and to destroy those who destroy the earth. God temple in heaven was opened, and the ark of his promise was seen inside his temple. There was lightning, noise, thunder, and earthquake, and heavy hail. Onyame share 2 witnesses. Emma omo ba asase so because onyame onye bibi. Jesu wabo nipa koko. Na me be kire wo be adekora asam koro mo be kan. Ana onyame wo soma nkofo bi say ya no ma no kasa ne no so ya na ye kakra bi. Me be kire wo asam koro a omo ba ye omo be kan ye. Wo be bi o Bible na sa ko Psalm 2 verse 10. Psalm 2 verse 10. Your Bible no ko. Psalm 2 verse 10. And some more 2 witnesses na by one bekan. Be ho Psalm 2 verse 10. Your Bible no ko. Psalm 2 verse 10. Osina afei ahemfo. Munhunu nyansa. Asase so atemufo. Muntie afutuo. Monsum Erade. Monsum Erade osurom. Na munni ahusie ahopopo mu. Momfi oba no ano na nebo emfu na mo anyira okwan emu na aka kakra na nebufuo osi aka kakra bi na nebufuo a ede no osi aka kakra bi me kan ho bi nyeba osi na aka kakra na nebufuo a ede osi inshira ne wona wodwene kotoa oh thank you chidi inshira ne wona odwane ekotoa no nyina amesan kan obi 2 witnesses ne nsabo mu de ba eni o osi na afei ahemfo tio munhunu nyansa asase so atemufo muntie afutuo monsum Erade surom
Monsum Awurade suro emu. Na munni ahurisie ahopopom. Mumfe oba no ano na nebu emfu mu. Mumfe oba no ano na nebu emfu. Na muanyira okwan mu. Na akakakra na nabufuo ade. Enhyira ne wona wodwane kotwa no nyina. Amesan kan twi no. Psalm 2 verse 10. Asama 2 witnesses. Omode ba wiase no. Psalm 2 verse 10. In Sunday English no. Amakai. Ini ubedi nkomo. Bi waso pa. Ebeka sabe wie no. No hu sampa onyame wote ase. 2 verse 10. The English no. The English no. Or say now, you kings, act wisely. Be warned, you rulers of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, or he will become angry, and you will die on your way, because his anger will burst into flames. Blessed is everyone who takes refuge in him. So what you say? A small bond by a nini and say, or so you na be, when you may ba be bibi. Nintia was say, or be bo manum for if you see him for, you become bibi chewon, and son when you coupon that ihuno, a sonny. So what you say? And the nippon penya miasem, and tis a when you miasam ba, the intiana. Two witnesses no ye wonso wonyame na ma kwan ema ye ku womo cause wo munye nwie wo madwuma no na wo venture wo mo a eje firi wo monum eba behyew wo munwie wo madwuma wonyame ma Satan kwan ema wo tu won so sa so what you say wo munwie wo madwuma no wonyame ma Satan kwan ema oyi ne bambo no ema wo etu wo mo so sa sanetie the same as Jesus Christo bae obey onwie na dwuma no na wuntumi nya ne hwe until say owie na dwuma omukoya obukwakwakye no de ne siye obi na no ka minie nipa ne titi gu fom but wo brain ho ase ema wo muso ni mu de ne kokobɔ na se nie anka wo betumi akasa masasi mo pai ama wo makwakɔ wuram but he didn't do that ntie wo so wo brain na ne ho ase ko wu. So what you say? Obi a wo mo kasa, obe wo mo a agene wo utiri mu no, se tuo ne kuta wa dina bo. De wo utiri mu bia eyew. Obe wo mo eje firi wo mo numba, nti kade na wo mo ntumi nye. Enso, wo mo wie wo mo dwuma no, onyame ma kwan, e ma ikun won to ho. E ma wo safre wo mo de wo mo kosoro. But wo mo pa ye no, wo mo to suru mu, amansu anto. Omuma nsusu dani moja ema ahokyere bai asase so na nipa hu ye onye ayam hihye ne hwirihwiri tonkofo so a na aye de ma nipa pa enenti yekum wo mo no they rejoice omudi they give to others omudi ehurisie omudi gye ba wo firi asase no so a onyame de hu mebewura omumu tu ye no mframa kese any earthquake kese happen. Jesus Christo odane they say wo ya o ka say rade onsem na me de me honhom mahye no e de ne siye e de ne sikurun sa pepepe na abayi two witnesses no almost happen. Now where are we? Are they here yet or no? We don't know. Yenim. Soon are they coming? We don't know. What can we do? We have to prepare ourselves and know what is ahead of us. Because we don't know the timer. Omo bewa ha. E die ne besie. Na omo bampo a yebe hu omo de. Omo kasa yebeti de. Se ne yebe bu omo afa. Ya de be hye bonsam. Te se de nkofo bi se 5G wo se ho ahwan. E de say yare kodie wi. Abaya manfo keka de omo peya ye chi nipa dwene afiri de onyame yeso
The Bia Satan per se, BBC, I want to munyam. They were trying to give people a different idea. I didn't know, and you say, now Yama when Yamia Yakituabi, while Baby being in the Webisi was Assisua, and Radin Sanima, a Bayajuma. So I want to be sending 2 witnesses about Sassiso. And Mumba did you must say, no, some Maquai must say time to me bone to you, a cool go dear. Now, what you hold Yamma Maquai, and must say 20 Juma. So what you say? Now, my dear walkie canoe, Abem. The beer can say, so Yammy one Maquai ain't see. On Yamia, you shall say, and Yajuma, Emma. What you say, Emma, but the Bino say, or so a Maquai say, won't to a hotel for Susa, or see Radina Namaquai, so won't to a hotel for Susa. He been also see me to a co. Intisabri will be a genius and say, you be to a co, Intisabri Yamenoka say. So what chase will be to a corner when to uncle. Na say sis in the bar, none you may cost you in a bar, and you be a Nabam emu. And you be a woman in Fleur than Jane, because you ain't clear one coco, or nim. Jim says Sunday we am met too. But baby, you dream. Says in the BB, I should be a walk when we I can see you be a so, you may lunch here. I can see you lunch will be a be. So what you say? And all these things that is going on, and your preparation towards all these things. If you are saying, may be more, a bay Christopher, but a bay dear may be as a for pa. Because event the dear, and you come on, sir. So what you say? Event the dear now you were preparation time. Ye preaching Monsacramajin was right in a bay. I was teaching Nipadia Eba Beba. No what to me a Sacramajin. No what to me a bonnet who buys the Baya. Yes to Christo Pien and Nimonamwa. On ye rabba. Me pata what you say? Said the Baya will be who you didn't him. Because it will be Bibi Babas to no one monococa with him or to one pufrim and a betonoso. When you miss we in a minions of 4 or you Bibi. I just saw a book of cancer. And Tisabri, you go home to a bosso. Ye carry could you win once a me. Dear Esha Ban as to see we. Dear Ebba you make us oh, anyway, the Tipaya to keep Tarana near Huatoye. You take it MPC Nico there near Huatoye. And he phoned a bit to me a survival. I do one now. Omajania to a Christo, near true and deal or Guaman and Congo. At the end of the Omajani, I just see a candy dear new cherry and son of Bonia wood in with the home. I'm a winner, member Saya can see one so. And yes, I ain't. So what you say? You were so for Cassia. I would name you, a book of whom you were deep for Cassia, maybe a Messi American Hannah before pa. There are my no dear American Hannah me. But woman, you don't see them just like that. So what you say? Stand for 4 years more. But the bedroom may be a radical McQueen. I'm yet to kill my life. So what you say? A queen baba bedroom. I'm yet to kill my life. Inti sabri, you see your home. You jammy free and bonny. Ne radiate to me better the feeling. Now I say and dear Shayama, Nia Kukudra, you bet to me the Gina, event at a dear Nima Eba. Safras, a free sabri week when any member beam. Obi obey oh, and I say any member beam. Nti sabri ye sheye sapomutu ye maye Kristo som lifetime no emu ye de ye ni urade ye nkofa emu ye tawe ni etumi ye gina no wa maye hode ye betumi no obonefo ne na eda adi esi sabri we ni ye chi ye matena sia ne ye hye wonde ne ye ka kire wo mo ebere bi bedu ye be maye 666 iduru ho ne ye si deny Yesu a en deny no wo mu be kunkura sabri ye be ye te se nkremofo a wo mo hye wo mo ma ese ye kase hey ye chite kan kura de ba ni ese deny Muhammad ya in deny no Jesus Christopher sabri ye be hye nhude ne ye hye man den ama wo mo hudi di anim anya sabobua so what you say enti satam we ye nkogina puppet so ema ye mehu se wo bedi ye mehu se wo beware sabri je gina puppet so be revelation be ni penny chire ne ba bia ye duro ene de eba ye so ne nipa
betumi agina yie enye fedi agro hey yesika se bu be yeden me na dawo because ya moye ho ya nka bia nhyem ye fiti ya na ya be kodie wi ato ache yen so what you say government am fasika bia nto ho se bibi se isia sika kakra wode to wonim se we hu no wo be spend no he say stock market e kofom edwadifo nyasam kitwa small businesses they were closing eniema enyasam kitwa nti ebedumre bia fe na se tembe ginedwa afei na ahokyira aba no wabetiki advantage no wama wagiegina ye no what they say wama wagiegina ye because wo ahuhia ne ahokyira mu ebeye kakra ontumi mfiri hanum se wo kokurom Ghana airport wo gye se wo giegina ye na nsa na watimi afa plane nti ebeye kakra mu beye din adwuma mu ye beyi wadi why yesi giegina ye onsani fa na wo mama so ebi se ye the vaccine onyame na samunya eniba se niba o se wo mama so ana wo nsani fa tie niye won kase ye de panie be wo wan kase ye be pu aduro eye vaccine munhwe ye no bi anane mo agene mumu ni firi sa abo wo sa vaccine wo be de aduro gum so be kum nkofo eno nye 666 get this sa particular vaccine no ebia nipa bonfo bia ye o de be kum nipa but eno no nye 666 get that so what you say entim fa wagene nkoshawo ma the airba no because Satan obi try kwen bia so say the airba no say the be ya unye focus obi try kwen bia so say obi yi wagene efiri be bia de krono no ma airba na wa moa wo enti sabri edie na mame no twa se ye betumi aye ye begina emi nyina ne sagese ye bokonkron bra di onyame kire ye firi ho nye siesie ka se siesie ho a ye se jai boni bia okuremu ade bia onyame so wompe jem se krono na wo ba wo bejai se dwaman na wo ba wo bejai tinchicha ho ye abeyi na ti hu a ni nyina wo ba bejai so what you say ade bia emfata Kristo no wo be ye firi wo brem because wonyame oni abofo ni twaka no wotumi be fa nipadua na di so because wo so obeye ne tena bre wo yemu no ono ba be fa fie na di so wonya be fa fie na di so se wom e wo na wo be ma utumie si ye du ko wu kura wo be gina metie ya make say eno nkire se the airba no me be fa me ho di because metie kasa ye be test me faith Yesu Kristo se akwa nsini ni wura wo wie na djuma before ye be ma na hene mu hene ni wura no mu wurade no wo pass through test get this nti Christopher we will pass through test they will test our faith ujina ho ni aso wo bam ebia wo baketo me ba liver yi ne ho nikan ni abowura ha yesi dina Yesu meseme min dina Yesu da na kwabrani aso me bei kono omia kopem sa kwala ne be wuo edru satam no unipa due mu nyina pese nka wo ye bibi na wo boa wo ba no de wontie se beka sa wo ye wicked they were just telling you say dina Yesu ni ensevu ba life are you so wicked ntimame uni abadaye nti yemia obayi kon ayebi kuni ya obayi ni han no asman of fat battery wo be popa ye test to faith otiase ye test to gidi ye be so wahwe ni hu se nye ne ono no dey na Facebook mami anoto na wo preachie ye be so wahwe ni hu sa mpa asma wo kanu ampa we devote to life nyina ma Yesu wu mu nkomo so what you say nti sabre ye urade ni de en de nka hu ye de ye be fagem me pesa wo ye wo map na otwen shasie sha wo de na twen bedroom bi e ko bi ba be de wo position bi kuta wo adwuma mu no e be free wo nsa because you
na niema kakasa wum se wo bodam wadwene ni fie ye bede ye tie ye danka ye se ji se nyi no so wagye enkola isusa me wo ye kura ntai ye bede ye didi utiri ni fie na because wona usika ni mu odura wo kwa ye nya bibie nkola ni sifie omoni mo ye samo de maame ni de bani so ye tumo kugu abonten ebia mekasa wuti abruche awowom ye pammo kugu abonten ni nyina ne se wo se aba no wonnye no waye adwuma nti saa bre yi so kom so bede wo ma nti wo yire be pak wo be pammo afirifie ho wanhwe yi a de beto wonye mekasa wo yire nyim ogyenawo wuti ase enam se wontumi nkwa adwuma nti insurance kora ye de afiri wonsam wo yire no so wo ko hospital akọwo a agye se aginaye no ebi hye ne nsa ho anane moma so ansa na doctor ahwe no wono so na wo aka ni wo gye na wo enye yie nti wo kyere ma wo yire wu ana wo gye aginaye no ne ye save wo yire no ba wote nti enye komo nti sabri uma wabamubu na kasa na awrade wo wahe awrade na so wo sabri wo ye ujania ne chese ye konkran ye drujo so asemesan sister ye nyinu baby a ye nyen trakono na campus ye dru nsawom ye nyinu ho so ati ase die enimu no afa ni ye drujo so enti se jo so baby ye dream a ho yira to so ma wu bota no na decoration die masa ehimfa na wo begina de where's that coming when you so we do makodo ekonanim they were going to test our faith we have to let our husbands and our wives know what is ahead unya kache no so wontia we unya medjuma because e be ye din pa simple film nipa ni nim ho hwe na de ne beto ache no omo de ne be ye hu ache bibia but nipa ni bi so omo so den wo bo ne kokokros ye wo bo bi hudodo nka be ya ma wo se ne ye be ka di wani ma na wankotom nka ye pa nti wo sofo nka sa no e kire se wo no opese wo kohye because mpofiri mu etowa hu bota no na decoration e ne bedrum ne bi nyame asem sei unye be ntie o si nipa bi kina wo won twetwede nti sabri ya no de wo bete no wo de bi wo be puaresa e bedrum me bi wo be puaresa because wo si de wo be gine makosi wiye ono no be gine nti so wo wai wo kwamu a what why is over me pata wo te de make am enti ne me pesa wo ti ase se so two witnesses it me ba be board wuru ema ye ma wontumi ema wo de ye de wo be nyina ema onyame ma kwan ema satan kununum eba be life obi ama mo kasa na je firi wo manimu ba etimi ben no afedi ya makwan Yesu Kristo ba wo kutatumi onyane wufuo afedi ya makwan asi ye mo na senuam na wo na chidi ni nti ye ma wo de you min nada rapture bia me fa wo firi ba bia nko Yesu Kristo wo ba 2 times wo ba ya wo no first ama na ba ye na dwuma wo ko the second time wo ba no obebu atiasefo ni wufu aten nya fe ni wo be fa bi na ekire wo ba be fa kotro wo de kan kase kotro bo dwe me fe wo fa manum so ekire yi no wo ba be fa kotro bo dwe wo de kan ka tra wo kotro bo dwe se wo nyina magine wo nya de me pe me fe wo fa manum wo si e be tam ahontefo ne kwa na ekire yi kotro bo dwe it is a lie me kai might be nan say na yi kura wo Facebook and they say social media India ni prophet bi was say he used to preach that like that what one na nkonkon ka chen say no e one no shas bi so was say sa na be si ade na we beba obi bi so che de fi wo wan preach say bi mu enti won want me now etimi gada nkolampo na wo tichi wo mo kire wo mo didi enim eba wo ntumi nyina yie nti wo tena ha no mka me say rapture be fa wako nti you won't pass through 666 any the eba yes me see sadi we be mani pa bibria ka say na awrade wana ka say wo be ba me
etu akọ na afi ebi so omagene ma wo mo ho stress na agye nyina ne se wo betu akọ nti se de bakura wo nkasa ye no a wodim se wo mo betu akọ ansa na sade wo yaba nti bebre be fam afọle Jesus have mercy me come. Be wise. Be very wise. We are living in a dangerous time. And still danger is ahead of us. Nti sabri ye boa ye ho. Ye jire ye pa. Sabri. Nti na uhwe ya. Omo ye movie kura. They do it at rapture. Rapture beba be fire ko. Obehwe na we ya yi ni ho. E chire na afei. Omo aye be kumkum omo no. Omo ne be suffer. Who told you? And it's a month for be dear children, my woman, Jenny, and I say, rapture be before one call. Hey, and this how I don't know, I used to be a bonus in your movie yet. No, so far was sitting and so was sitting yet. And son who was sorry, and son who to a coso. And son who to a coso. Ntiku win a human ticket ready to be the funnel and to coso right away. You have to pass the test. Ntiku pass it through. And son Yamana Hinamuhini, and when we were there. The same as these two witnesses, they passed through. Obi omo kasa me Jeffrey omonumba. Ema ne be bene. Etimi dane and insu moja. Etimi tosuru mu se me insu do. For 3 years or 3.5 years. Ebe kuafo dia omo no ba ya manipa da sani ho akere won. Ewiase nyina ho akere kwa ho yihim. Na last minute, ni amante ya makoi si yenye nko. What are you talking about? Jesus said, I can't see Wura. I can't see Wura. Na me meyi kasana mi busa omo se di nti na mo fi se o se di omo gina so di preaching ne se difo na ebinom onyame ma omo ko etuko so te se yem se Elia no mo omo sa no omo de toto ho se omo no betu akọ eno no em omo kasa na se o sa na me busa omo apese omo ni mu eninti me sra o me paucho. Our faith will be tested. Ibinum ye be go fiase. Ibinum they will kill us. They will want us to deny Christ. He said, "Obeha, utu wanisha to send kremofo ikuromibi. Any amama different. They were testing their faith. Ubu hon mo tekemu omo nansa ye bisi Nigeria. Eso omo tekemu omo convention. Say Easter convention, say Christmas something. Omo ba ekwem na Boko Haram fushi omo. Ni yesi ndi omo deny Christo. Na sofo ni kira no so won deny thing eni eku no. Yitwitwa binom ti because they want them to deny Christ. Nti omo de enko omo de omo nya Christo for. Our faith is going to be tested. Sana mpesa wote ase nti sabri ye boaboa ye ho me de sa with 2 witnesses for you no example to you say when you finish your work these things that is coming no your faith will be tested was there ma em say at the Thessalonians e ho baby I just why ye no e bansa ere mo I just say why e ho na be why nipa ne bi free Christo mu e ho ne binom ehu ni surunti omo be deny Christo e ho ne binom ya chiste kan wono so o be deny Christ e biso tumi agina nti wo mo betumi agina no entimi no so nti sabre we wan free sabre we ya nya hode ya satam ni duro ntumi na wo de me hwe e bi ka we obatan wo oba ne bi kra fi no nya musome ni ebo awura ofie gwangwangwa na soja fo kutekute tuo ni ebo awura ha mo say Christopher and people would think say oh you be journey atete me say now camera is watching us everywhere so we need more abai ne hwe will be cameras will feel if you don't know nti ba kakra they will stop us to not even mention Jesus nti kokwo bia wo be hye mu no they will know say a Christopher wa ha get this omo be say a Christopher e wa ha
bani a boom bang 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 bang. No be. Yes, Christopher say. Me say na wo mo ba no so bebre no so Satan wo wani wo nyema nyina wo ye Kristo ni woni mu afa wo ba na wo no totofia da ho no ni ama akola no so se ni kura no mu se wo na chi sa ni ehwe wo be deny Kristo na wo deny Kristo na wo ba na kam ma me ye kasa ho nte me se wo be deny Kristo na wo deny Kristo na wo po na wo gina ho who deny Christ, who deny Christ, I will ban you, Bejanato. No, be Sujan and check. Mamma, wait to me, Anna. I call like it to a child Mokuno. Now, Banosu come. Nothing will nip a dream won't soon. Will nip a dream you know who to say, near son and 9 million need in the tea shop. What I say, wardrobe police them, yet they are calling boom, how many theatre up a check. What I say, they will test your fate. Nada. They will test you. Just say, "Nti sabrano, when we are, sister, obey mobo. Sabrano, obi be free obi aka. Nti wonyame wo yo dopan wo hwese sadi we nto ye. Na wonyame nye ne ba na Yesu Kristo. So yo do anameboa. Wono ne ye wo no asro abofo, nye obi a fam ha na beto nwum. Esro bie sa. Na nyumtofo beto nyum wonu kura wakata nani ami yebo na se niemu se wo so what you say nti our faith will be tested man can't try what me our faith will be tested me nada eniti sabri ye katre Kristo ji ahoden fi sabri ji ahoden ifre wede ho Jiahode every Jesus Christ or until we come on us and they say Romans chapter 8 verse 9 or says will be ni Christo hum on ye dear. It is a winning Christo hum we cast away Christo the walk sorry. But now say Christo hum wouldn't know star or how ye ba ube why amani ba ube why unto me yina. Nti sabre we eya humboabo bre because you did too much. And this is the time that we have to be united. Ye kan ye bumbum abusuam asafum ye kan ye humbum pa ni ye tie mu frɛ Awurade because o se baabi a banu na basa be hia mo ni asafo Awurade ni ye tie mu frɛ Awurade agyenekurum akomakurum a Awurade sane. Sabre we no division o sabre we unity na wo say ye adwuma e wo say nkabo mu ye adwuma wo Kristofo mu na wo nyame honhom atumi manifeste anya sa we ni sha asembeba eze wo hia wo nua wo hia asomade a oso wo nye Kristofo ni bia obi so hia ni nua ono so hia asomade a ono so wo nye Kristofo ni bia nti division no emwa ma yentumi nyina brane I just say unity eye adwuma so what you say senkabo mu me da ho na me test our unity united if we can stand this I just say unity ye adwuma emma wode me mane mi nu ye example e was say unity eye adwuma Anyesa, wezi masoha, wezi mafaha masa, ubuata. Ntisi ya tiemwa, ubiyana na jene. Unyame pe unity. Honkonkron ba esuafo no so, wo nyina kohia dan kromo. Wo nyina kohia ya adwene kro akoma kro. Tie mu to nwum ya konchene tu fra Awurade. Na honhom no sane ye. Na wo mu ye united. Into unity a great. So what you say? Say nipa united. No more bo imagine po. It will be a weke. Ntina wari mukura. Say unity ni mo awari ni enyina. We ni chira we ideas nko we ideas nko emwa. Abusuam say unity ni mo enyina asafum. Say disunity wo mo asafo ni ntimi nyina. So what you say?
This is the time we have to be united. Yeshiemwa agene kro akoma kro no jealousy metu makao enenye me na meye me na wose ka meye me na me wonim de me na mako school me na ka metumi di maye me na sefata me se urade de meye anya me ekoye nipa so masi no ono kra de no wonim agene sa wo ho a nkonkon wo nsane. So what you say? So this is the time we are suffer na jealousy ti wu wo de wo nko e ka me nko ye wo body bi wafu ye frɛ ne ka me nko wo ye ka me nko ntu be ko na isabe mienu pe na etua so ebi wo kɔ isaba ko pese na etua so ye frɛ ne ka me nko. So what you say? Wo ye ka me nko nya de abɛbɔ akɛse nti this is the time so obi onim di enim no we have to be united. Ni yeshim go awurade so because we can Joel chapter 2 verse 28 o si di ekiri no me hwie me honhom agu honam nyina so ni ko gina so dem wo no obi adwene nko a honhom hwie gu no e be dey sane ni pusa e be dey sane o saka wo se mam suro amane huni ja aso mu no ne je sa amane huni ja be so ye mu ye hu be hie Nikom eninti misre ujidi ni bia misre ujidi ni bia se sabre wi enye fedi agro bi o Bible no ko Mark chapter 13 Mark chapter 13 verse 19 your Bible no ko Mark chapter 13 verse number 19. Your Bible no nyen kohwade. Ahohiya ebi be so yimu pa. Mark 13:19. Your Bible no ko nyen kohwade. Etira sem no wose ahohiya kese no. Ti e be kwa ahohiya. Etira se wose ahohiya kese no. Wose na ena no beye ahohiya Mama Misha free first or 18 was na mumbo mpaye na ama awo bre mu osena enanu ena osena enanu beye ahohihia efri onyankopon abode no mfitiase di bedru ene emma sada nenso erema sa bio na se ewrade encha ena no so a anka orinya honam biara oninyi honam biara enkwa na wona wayi won nunti watwa enan so ote lecha sa ho yiyi beba beso yimu nti se wrade kra wantwa na so a wanhwi ya nipa ne bebree be fole osi ho yiyi kese a efiri wiase mfitiase ebi mada eno na di enimo enye kom nti se sisa na unyame ntwa na no so a wonya honam bia otiasie nti neche sa ho yiye kese edi enimo efi abodi mfitiase ebi mada nti Kristo suma enye bread and butter o Steven Abo, Onyenipa. Our faith will be tested. ABC. Uku kind Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Unya daje kin kind Daniel, woman nyina. Uti asie, Nebukadnezar bresudie ne siye. Ejafu no mu. Wose ye nkutu Nebukadnezar ni honini. Wosusu unyame aniye mpo a nti omonye nipa te say busa ho se e de na ma wo mutumi gina ye Shadrach, Meshach, Abednego kroni nyina koto ohina bodawro ya ye golden statue ya frefre officials ahemfo baby wo bie ba ye be bodwa kese ye be shake to trubent
nto se bomu a obia nkoto Nebukadnezar ni honini ya bodwa kese a enye kono mpanimfo hia enya sam ketwa ohine utumu sedano ne best atade en wo hye ya ne chesedano nya agro wo bepa ni honini hontoma a wo hye dade sika kokko na anwene no yedine siwo a ne bosom no a ya shemra wo kurunum se ye bomu a bia emfa ne nimu mutufo enkoto Nebukadnezar ehonini 3 people, only 3 people, 3 people. Papa bia mutufo no bi koto no no second Jesus it's 3 people be no we na kurishi won patch say nti Shadrach wo hwe adesai Meshach anim no Meshach so he Abednego anim wo se chale obekoto se wo challenge jaja me nkoto wo so my ready me so my ready wo bumbu my nkoto wo vem wo say me wo vem oh me come chale nkoto no we abo we vem yes no yes we are going yes me so bumbu my nkoto o nya nasem wo so ma so ejana no say ayi Shadrach come on me so nkoto a ye gina bra me pa nkoto Fino ma comes ejano almost be so oh me penny power kasa chade yankoto was what na you was ish ba ko sha him for some ish him for nyina was me see yankoto mu jina mo na so mo bo ma jine po se wo mo nya me yede na tete wo mo no wo nkoto bosom da nti wo mo soso wo mu Babylon de na so mo nkoto bosom Nebukadnezar trimo den na nsobosom pa oni obenya twayeti eni obenya kuye emra wa hyehyɛ ne misinya me anye mpa yankoto their faith was tested obubo mu sekenu ano but these people they were brave edi na ma we brave did you ever ask yourself that is Holy Spirit Onne manipa omu value di omu benya no echen di ebesisisi a omu value chen wo mu kra nti no se di o kame ne kra no ebe firi ne nsa di won kame ne kra wo awrade ne na semunti ne kra nsa be san kan they didn't ya soja no hina fra o ma mo na ya say no mo kama ho koto mo se nana yankoto yebu pa ya respect pa ba si ba kutu ho ni ndie na ne de to wadwim ya mtete esa na no de he na mo ne me kasa sa mo wadi o se o da bi na nya si mu yebu pa ba ye no yankoto ho ni ni he ija no me ye so ama na da ya se 3 times hot o mo si o na ya ndie ye mfa ho onyame anyi ye kra de a ho ni ne kra de yankoto yenyame ye som no wanyi yimpa honini no yankoto osisa okay ya soje yi mane de bu 3 times hot ema wona wode wo kogu mu kura hye na krusu yi hyem no moto no se wo gine mu mawade na wo siesie wo ho ema ho nkonko be fet di padie ni diso a wo mo nchim ayi kotokuro wo mo nchituo yemfa wo ba mu duam Yentia wa yase wo ba pemfo kopem se wo ba ne be fira ba by force. You will never deny Christ. But so we betumi agina e di so stase boaboa ho sabre. Na boni bi a wutimu jai. Na wo mawurade kwan ma ne be fa nipa dua ne di so. So what you say? See ye mawurade kwan e di say ya support nyum. O se ye mawurade kwan wo be ye fie no. Na Messiah be ye fie no chiase boa. Obiara ntimi ntu obiara ntimi mu wonne ye butantimo obiara ntimi ntu no obiara ntimi mu no so wono betena fie no mu a wonne na beba wakokodu etesei ntu ho a wunsu wo flesh you nti flesh is say water here bebrebe ko jem because of this flesh
odo honam no gira no wo pesi save no na honhom no kohye so what you say nti duru ha afeni yebegina krusu ye nyina afeni wo mayedi wo kugum kura omu ahye na krusu ya kowuram ehwada ne air condition na omu tonyum so what you say John Revelator ye chino na ya fanansi anwamu anchino for 6 hours anko yina nto Patmos Island yimi anyebia ye chino. What are you talking about? Ya chikwa brane udi wa wo beche fish aya na anwane te sai mi busai meya mutumutra kitchen wo duani sa wo to so wuja na wunya otalapia bi beche red fish bi beche ya ne jano ya na they say cold na the fish na gu mi busa ye sheda de ja eja anwasi ja so hoto no etam they say John Revelator edini si amom hye no sa 6 hours when deny nyame omuwie ya omusu wanwu no ni kuyi no to Patmos Island no se hakora maboa me cause how person we free minded no nyame kasa chiro na utie ye epo mo say atu ne ja baby ma be chewe ha de bi eni ho eho ene ko chire disem uti ase nti wait will be tested. Daniel okokotina Babylon, what happened to Daniel? Yes, mo bia frenya me foforo bia e ka na bukati neja nyame ho abosoma mo enko ane yem frenya me foforo bia ukuru na Daniel ko bia mpoma sei no obo mpai na no ensimpo na so wo ye wo so wo be bo mpai fofum ha ye de ye ntia se. They did not allow him. Yes, so ni mu jata ya chire won kom jata ni ja jata yo enye brem jata ni siboya ya ye kodi ewe meti ye kwa yesi bia chibi no ni ya so ni mu ni ye de ne koto so wanam say na papa nyo na so da ye ma papa wo be chire mu ma we ti wo refi say papa nyame bi ehunhum ti ni mu na wo testing the faith. They test his faith. Jata aya chine no kom ni ekoto kwa me se ko nuru mu kura na nkase mu abobo. So before he get there no so nyame di kan ho dada okomiem jata na ntina Bible ne kase wo so hufuo ni nkonje Satan the bomb bata henya neba. Hey, you be cool what the kasi cannot say from where. What put you know my one shot tum. You be cool any. You say, maybe a masum yam be bria haka krebi. Monya nentem krona min kofi na machawa. Wonam ne catch away. E ma monye na hu se pup. Wonam ne puse na ujina naso. O se no. No any ye kan ye de nye kasa ne o ne ne de ye kan ye de ane nipa bi ni mani eden ene ye de nye se bia wo kasa te se de me kasa esi nipa na ne eden ene ye de ye bra bibia si na wo gina bra ne ye ko bi twa so na aka so gina bra ne e wo bo kasa te se de me kasa nti wo hufu bia nchen basa ubinye sanye edino eni akokoduro na agese honkonkron e be take place honkonkron so be baso agese boni e wutim no wajai nti sie kase siesie wo ho a ye siesie jai boni ye siesie wo na no jai boni ye na honkonkron me fa nipadua ni so onya be fa nipadua ni so se wom wowie nene nante ekosi wom sanete. So what you say? Nothing determined. You dig Daniel Kokotu, Mpaye wa Bompaye keke. Ntiare no wonka se rade, nti unchange wo madwene. Empire na mekobo yo. They say wa hine se ye me kotu jatabu. Jata rade change wo madwene. Rade change wo madwene o. Nanko wo buttons. Rade change wo madwene. Change wo madwene mo mfa me kotu. Ye be fa Daniel chese emonu pusukura.
donko. Ani pakura ntimi so nsa je se so ahoma ne ya wasom se ne ya saa ne de wasim ne ya ahoma na pie. Wo duru hono no na Nyankopon ye jata ne te se jata woni se oyi wo te se krama ya wo ye nice. Afede Daniel ne no musi wo mo bonkoma o de ne nsa efefe o mutiri wo de ba ko ayi sumia o da so yi. Se urade kan ho a masa. My father didn't ejem. Near found to me one name see the room. May see you will never deny Christ because I could do in your DB or the master time. No, Massa. Nothing. Oh, Plumpo. Some woman went them in the cranamen come baby. So what you say? You Bible see system your boss and open in this will be a should be a fair see Jaffa Chow. No press as Ramon. A should be a star sister. Won't check me be a dear. Now when you could do Sujina or should be a man. Or should be a man. You will see where you're going and you forget about this flesh. To us, one of the and to be brave because he won up. And the end sooner rather one more. We are studying why? Ntisabri Christo ni open kwa jane boni. The more than pine. I'm going to take a place. Making uni money outing. Wow to me testify say. Sa super way dear. And Fata Christo. You know it. Wow, think I say, dear Juma would ye Christ like one yet, you know it. Ntisabri, you see your home, and you chain the second coming of Christ. And as the baby see, ne being kawa, ne ye radi bambo, a radi bambo so be bao sua, and just a bonia utimuno, wajai. So what you say, Sanet you. Sanity. And it's in there. Say Shadrach, Meshach, Abednego to me tonight. Not that ye to me tonight, Jatabu. Or more dear crab your phone. Would your wawasu jakra, who cheered you near one phantom, Kakrasho cry, I met to say, near dear su jafon, no derry boo boo. Nyakomo. And it's in there. Miss Slow Jidini, Christoni. Who Christos ye pay you until you pass through trials. Now, with the man no cough say, he will prepare you. We are in a preparation. Onyamisha say prepare me 6 years ago. I'm not sure kakra san wodi mi si road no so. Preparation. Nti nyame fiti ya boom. Woman who kwan man prepare. Wo bi wani wa kira wo di wani ma eba. Onyame won hye matecho o jai we tofi. Tofi ni agidi bibia nya wo ye Kristoni. Asa. Wo bon sa ye kura no ye hunye ne kese. Wo kiri wo kura. Na wo de wa hwe busu bi kura ofim. Na wo so wo besum nyame yi ya ne te sei. Wo de wo ne bagudu wo na fofom. Wo ye wa dwe se wo besum nyame yi ya itimi chichi me wa. Itimi bi kura no wa de danger. Ebi obu ho ni kunu fisem so ya bodam obi so ne yiri fisem se ne tiri ne no masese ne ho ya aka na ade na wonko wasese Kristo so de asoa ade Kristo fo ma ba ko nti wonko na ase o tie se ne omusika se o nti wonko na ase wo ko heaven mo de musumu ye nyame ma ye di nyame no yes bisi Yesu Kristo wona hwan wona onyankopon ba no se an o musisi nti a wakaso woni ni nyankopon ba nti ebekunu. Enti ye no kura se wo se wo ye nyame ba wo ye Kristo ni dia ye beta. So what you say? Ye beta. So what you say? Ye sanity. You will go through now wo share around. Nansay mi ye Kristo ni mi kura sesa wo se Kristo dia ye som na komam nti afa na wuguso na niema ni kwasa wo ye wo se koyi ni nsentu gu se mate
me kunu enye se obeja me na se Bible na kase ye ni ye kunu ni ye mre ye ho asema wo for birth control si yo mate Bible no kra aka wo se ye mre ye ho ase ni kunu si ko twa ntoro wa dwuma wo se yo mate Bible no kra kase ye ni ye kunu ni na ne ma me afre no ekuya nkonko ye se ade kro no tumi se nye wo se yo mate Bible no se ye ni ye na ni ye jani na ye nkwa na ware wasase so ekuya wo fie no mi bi stock akra bi o no matongi ni sikakra ho because sika wo ye me ko kasa me mama nton because me ye Kristonia eno no sa no obefa metimuka Bible no kra aka o se di waja ne wonani tote afi nipa bebre befa we ho nipa bebre befa we ho ama semato nipa bebre befa we ho ama sembi ato Your Bible no come Matthew chapter 10 verse 34. 10:34. Matthew 10:34. Your Bible no come. Matthew 10:34. Your Bible no come. In kochra wa dio. Kan ora ha be kase busrum ka tude. Yen ko ho no me kasa eno sa no me kenkan obeti ase Matthew 10:34. Your Bible no come. Or say, don't think that I came to bring peace to earth. I didn't come to bring peace, but conflict. I came to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A person's enemies will be the member of his own. A person who loves the person who loves his father or mother more than me does not deserve to be my disciple. The person who loves a son or daughter more than me does not deserve to be my disciple. Oti. Osi di odo na eja eba. Aso. O men ken kan twi ne no babati ase. On fata mahini me be wi ma chiri ma chiri. 10:34. Matthew 10:34. What has? Can English nevi. 10:34. No one may mammy see me way. I'm not trying to say 10:34 be on the call. Matthew 10:34. Oh, him for. Essa gro. Essa gro. Okay, my boy, I don't want you be 10:34. Thank you. Or say, it last some no say okundi asumdue anim. Tieni. Or some mususu say me de asumdue ba asase so. Enye asumdue na me de ba na emum nkrante. Yen hwade. O say na me o say na me ba me be pai emu na onipa asori etia neja na ababa asori etia nena na ase asori etia nase na onipa fiefo beye natamfo na de o se na de ope eja ana o se de ope eja ena echene me no omfata me na de ope obaberema ana obaba echene me no omfata me. Ote mami nchire mo obi be kase eno na ya na toro bi nkramfo ni bi kotu no moye ene musimu Yesu no woye agenkwa na ade no wokase won de wamfa somdue ne bai na Muhammad de woya somdue mami nchire wate osi de odo eba ena obaba asew ese mi asafurade omfata mahini
obi osase nipa fiefo ebe na tamfo tie ebia mete he anoto ame ma me ye kremoni ena me ye Kristo ni ena me ma me enyi Kristo nti wasese ma me ye kremoni no one me nye dako nti so obedo me afrem ne se ne ba na wo hira me a agese me free Kristo sum ebe ka no ho won kremusum na me ko Kristo sum a me gu nanimu ase because of say me ye Kristo ni enti se me pese wo do me pa dia ene ye ka me nya Kristo sum nti me tena se na me ye se oh erade na kra kan wo se di waja no nani na nkwa na wa me ma me wo ho se me tumi ntena se wa bra me ma me one me ya aka no nkasa me ho nti e wo se de wo ka no me te ase enu nti se edo wo ti no wajai Kristo som na to no wakodi na chi e wo nkramosum no enu no wo se wado wo ma me na chen no nti wo mfata na hinie wado no akwa kodi die ni kwase wudi echire enu nti e ma wo mfata na hinie because what you so ma me first no waja Christ ho nti wo sa no wo mfata Kristo ahinie tie wo ba no de me ba na chimpana a emu ode na me ye Kristo ni na me se me mpene ma na nchimpana ekoba sa anya bia ade asomdwe baba me ne me ba ntem onu nso wasinkete se wono de me wudie ke no wu wo budo pa je se obi aka hia ontie na me so me se me Bible ne se jamye jamamo na ebisi Bible mu osofu Eli ne masha sidi nkwasiasem onyame ebo onkoko papa no kura wasese de woso kasa kire ne ma no wanka wo fa ma asori fie no mo fa ba eno ntie nam so onyame kum ti me de no na yisua de nti se me bre di sa adwuma no a aso Kristo ni no e wo se me sori tia anye bia ba sa asomdwe wo me ne me ba ne ntem asomdwe nim e di ntene ma asomdwe nim is because me ye Kristo ni me pese me ba ya de a etie Kristo mra asemada a me nim papa ene boni ti wo se me tire me ba no di ni kopram papa so na me ba ne se wontie nti e ko ba se e de tan beto me ne me ba ne ntem ba se me kase me ko kai me ba ni bu befu me ono me ba ya aka on kasa me ho enti me nka me ye Kristo ni de na nso me makwan me ba ne ko weekends wanya 18 years wanya 20 years be ma no nware no nso tumi kokone ne da e ma in fact wo mutumi wo mpana ba e ma me die ni mu de ko asore kokoshira kola no e ko basa me no me ba ne nche Christ ma do me ba na ama ade a wonyami chiri no ma support e ko basa ma mpene so a me ba no so be fi se me ye ne tamfo nti wona me ba yaka wona me be tena do anoma so wonje ye wo wona kora omfre me because me ye ne tamfo ni nyina ne se de oye no matie mu se me mpene ni nyina ne se because me ye Kristo ni basa me kodono na me ma de oye na etie Kristo bra no ogusu ye na me frɛ me ho Kristo ni dia ene na ma do me ba no ache Christ uti ni ye me wo baberma right me ye Kristo ni me ba ne ye drugs ni hu obefia obi ankoda me ba no so oye me baba akopɛ ma hu bebre oye me baba akopɛ me pɛ na sempa ena me ye Kristo ni me ye papa o me ye Kristo ni me baba akopɛ be ma ba akopɛ akola no wo se me pa a obi ehia na otumu say yes me bani na akola na hya se ye drugs na me ye Kristo ni me tete ni Kristo mu akola na sesa afedie me se oye me banti se me kokoka se wonya enuru no no a odwane firifia me hu ne biem nti se sade a opedwo to pa opewi pa me kokoto bia ma no no abehye no ofie se de be ya mani be hu no because me do me ba ne pa onya me so se sa nyema no ompe nti ekobasa ma do me ba no ebu onya me mra so nti me mfata awurade ahinie me ba na kromfo me ye Kristo ni okobo krone ne ba me wodan bi ho mama ne safo no osesa ne ma ne de egum ni nyina ne se wo ye me baba akopɛ me do no pa sa me ye ne hei ya
no bia me hu ni bia mu nti wo mu se wonyame wo se kro no bonye wo mpa kro ne nso me ba no se de mi su do no nti no okobo kro no no ba me wi na masa wo fufuo na me de ama na me wodi na me sa agege no so e wo kro no bom instead of se me ka che ne se onyame ba kro no bo nti sa wo bo kro no me fi ha nti ha bi mu ma to me nso na gu no bia be ka che me wo na wo to nso na gu na wo kofa haban ya bihyem me agege no so otimi betena se no ne me bonkomo eno ade ma me ka keto bi ki ya chi yo o sa ehifa na mko ya me de mesra wo bebi ya na ye omutututu sa na ya me nkoho na afi woni mi di ne kro no bo ho nkomo na me so mani age na me hye ni nkuna wo kro no bo nu eturu bi kro okoba na bibi ya na me na me miemia no na me de edura taso me se beko edura na je no mo kwa na obebutu ma me bompa ya ma ye kwa bo ni anche ye na me support ekoba sa ma do me bana sin Kristo because me support no woni boni mu instead of say make say hey sa djuma wudie no me mpe me suro se obetu ofiri me fie nti me se menka because me dono dodo nti ekoba sa ma dono sama no no so na me kase kwaku wadi a wo ye ne nyame fie ha ebia wako wie wo bi niema mia metimi ko fre police se mo mechi me ba no wako wie ade e dia ba ekoba sa wo ba na ne bi obedo obekan nti afi wo fie fo be da ne wakamfo obesoni etia wo so obesoni etia no because wo kana krombe so obetie eye sanity me ba cha wati ase eye se asemi se de misi kanu eye sa un support di pano won ne boni mu no a wo di Kristo so mu be yia no on te wase enti wo kase because of say on te wase nye hwe ma me support no na wonye ekobasa wo so wa bri Yesu kuro so what you say wo ba no so nkwaje ni mu na wo papa nkwaje ni mu wo maame nkwaje ni mu nkwaje ni kuta Yesu Kristo enti tu ehe na wo fa bonkuma na nifa choose who you will serve the same as ye de buy what you mu one tro so me de kan because e bi yesa be ma na ba onyame e de se bre ho asema oche wotena se ya ose mame mfa auto na wa wakenkan bible na hu se yesi gay 70 ene onyame di jakoto so do mengomoria na kunu se practice ka abaso nti mani nye ubi wa bra wa nkasa wonti hu ni kura wati bi se yesi ye wo mo se mani patu so ntu mo bo diapers ebi no kura mponya cancer ene wo kuna wati sika ware wo sister akwan ni bi so no do befa na wo say enam se wo ye Kristo ni na wo te trust am ase na urade chiri stadi nti you will never do it and nti be ma na beja wo akofa mpana me anya bi ekoba sa asomdwe wo ka se ma anya obeja be ho akofa mpana nti ma menye ne saa because Bible no kura ka se e ma ye fa ye hu nka me ye kununom ana ye yerenom and nti ma menye ne saa ekoba sa wado Yesu ana wado hukunu ne first what do be manifest and because of a dog did do be man into what sorry etie wo nyankopon ase ma ware me yire me ne na tie me ye Kristo ni me be ma de bia na da me pese me ko me yire hu a o se gisa wo do wano a wo de ka hallelujah no eno na fa to me ba mu ne fa fa me wa bra ya ye bebe wo ho no ma ebetumi akume ensam fata Kristo because wo bo o se okodi kwan ewiem obere makwan oba ho wo ma wa de kroso a wo de be kosa kwan no so wo se fa wanu ya wo de ka hallelujah ko di sa adwuma no wo se ma anya sa me yire be jai minti wo bra wonim se wonyame chiri ekoba sa hwan no wadon me pa cha wuti me pa me sam fa ba konka merci fie wo Ghana efie kama na me move me mame e de atmara of fact ya tru fie nanim a wo ye na me de me mame ekotem na ma ye store so fie nanim na me mame afre me se opeso o de store ne bako eye bia ba ne ye to nsanse se ye topa na me kase mame me mpene ma mfa nsa ne nye bia ba because me kenkan chorosem no me koduru ba bi e wo Proverbs 20
was sent say ye feel defo nsa de wo ye ntokopeni na de otomu ntentan no onim nyansa nti mame mesrew ye Christopher because the Bible no say mame ti ase wo se mame nkon nsabrofo fie eni nti nsa de mame wo be di djuma bia mebo ba nsa de me mpese wo beto bo se ya me yiwo firi me mem wo sum nyame da ben kama ni ye ko roma na ate he kama ni ye ko wesre wo na ate he wo na be kire me nyame wo to pese wo kire se kua wo ni me nyame sum kire me yiwo firi me mem ye me mame ena me si dan man se de mame yesi ehira me e se wo so wo ton nensa an se wo no na se wo ton nensa yo mame mate wo de anya hwe ekobasa anya bia wadi nyame mra so ana se wan no wado no first ni nyina nse wo mpese wo mame bu befu eni nti wado no ama ne ya ade a onyankopon mpe e wo mframa ne hode onyame de ma wo si fie no onye wo no won sai nkofo ma so what you say eni nti ekobasa ena wo kasa wo de wo na si fom sa wo mpene wo mame ayi ni fie no metu me mpe wo no so si fie na ma me fie na ekrement na mbiem fa wo fie ekobasa anya bia peace wo what be ye ne tamfo nti wo se nipa fiefo ni nyina ne se han na ato so no wo de han ko piesu mu and they don't like it nti e be ma confusion nti efi okono obefre unuanu mu nyina se wo po brama efi ne kro wo yensu to gu fom onsa bi num o sori bia wo pega ne to ani no obo udua no wa gange wo sisters nyina ne etia wo because you say you were Christian and you refuse for her to sell alcohol in the house. Ba okoyeye Christo sumbako me bemu me ma me kuro me ba kwa ma me say me nye dai ebusua so de wuti wiase na nye ebusua wo be ye dai Mother's Day dura ye yesi do ma me say Mother's Day dru me ma me say no fede no wo de fanyina momuo ma me we de me sra me di dwa to eba me ana me sensa no me ma nton na nso kokoton wonsa na tena fie o ma me na fie no me si ma anya bia koye sa wado Yesu ana wado ma me. This is what he's talking about. One peninsula, mammy never tau, Maunian come in tau. So what you say? Who be your abomination to her? And your sanity. This era, you woman, son was second. Some mammy, ye be any Christo soon the boy, me support. What you say? Men support. And then to remember be any time for. Me see ya me sorry it will be an American Buddhist for us me. Me sister you Buddhist. Wa wari be ma you Buddhist wo de na ko wurem. Me kasa na nya bia wo be do me. On no me da. Office me Jimmy for cry I don't know what I'm talking about. And then you also think na me embrace Buddhism. No. So what you say? Nti nipa fie be ye na tamfo. Be mana no do no because of the things he wants you to do. Be nyame asem nti we refuse to nti no. Sister, wo beja wo akofa be ma foforo. Eno nti ye mane nya chi wade na na. Akuya hwehwanse bi asi wono me nam foforo ne ba na twimoko. Odo mesra aduane bi abeka se menye bia meye ba me twimoko makọ nsafo. Ene ye nom nsa wo fia. Men if you dey yodia and you betu usi yo mate dia wo ye de wo ade akuya me say wo me jaw ayo omfa nkomo obusia you're not going to support sin ekobasa peace wo nti sabre ye wo bu yi wo senyas wo se anka wo se nipa fiefo wo se nkrante na no eno no ebetwi die nye bi betwa wo makoya ma na ntwa na ye me do wei me yesay be yesay eno de wado wo masen no wo mo so woni think about this ukunu no woni nkon de be ma no wado na che Christ no wado wakonkwanje mu na wo yiri ni nkon de be ma no wado na che Christ aye boni eti ewurade no ma wo nkwa wo ma me no remember say woni nkon so what you say wo no kura no 3 years na bi be so no so nti wo no kura no you have to run for your life tisani mo we nyine be take place. This is what to me, Gina. I feel that you be you, woman. Woman, be you.
betime yi wama wo maame wo nua no betime yi wama bro no a wo even asafo a wo tim no wo mo de honam ne te ho no wo be something which is there to them. The Catholic Christonia wo pen kwaje say you don't mingle with such people. Sanity. And into me jina wo nyankopon mu buhunu so ne. Me slow say we are heading towards danger. The obey ne and then the bemu nyame protection ayekese. O se se wona ne waja po wa me asafo rade mempo. Ebia let's be nice lady. Or university, she called me. She say, "Ma, the way I'm dressed and me didi matem kura. The way they treat me no kura nye. Almost me yabaya. This is how I supposed to dress. Even my dad, soliti me. Ni nyina ne sama be Kristo ni. Saneti. Sande be ye. Enti krante na waka ho asem ne no. Enti order for. Misraw. Ye akọ Kristo mu a. Na yesiesie ho am second coming of Christ. We are going to face a lot of persecution. Ye be ye ho am man niema be fifiri ba bia wo. En niema nko ye ye be kwa ho hie mu. Aho kire be ba yesu nipa na edi da won so nti no se no menka de ode no to nipa so. This is not the time we rely on family, husband, wife, kids, whatever. It will be a time, a better choice. So what you say? A better choice. Mika Yesu Christo friend ni suefo yi. Sebedi you ne mawo pohun. Omo sorry omo free omo ba omo ja papa no. They left the man. Mo papa kokora mo ne na ya adwuma yi. Yesu ba no si di machia. They left the man and leave. Last minute me kunu woko na me ne idi nkomo. Na me se odo. Esi ame no nam ho eso nyame mama sament se menya. O si ei mame. Me ne ho so nyame be ka se ye bibi no me si ukwan. Sisi ame no nam ho yi. So nyame ka se kokoya so mesia. Me ne ho this thing I love my husband for this. When it comes to nyame asama omem. When it comes to nyame bibi say me kunu bo so wa ye din no che ho. E who be done so because of that. O se mame me ne ho yi. Me ne ho yi. Afenum me ho se nyame ye adwuma. Me se de me ye wodo so nyame mama assignment ni bi o se me nko ba bia. O se mame me ne ho na me stop di nyame peso ye. He said this. A trust wo nyame wo ye bibi. Wo mo refi ho kwa wo. Sanity. But if you did not patrol your Christianity no, one patrol with Christianity ni good. How many pane who be wo gina. Now koye no kosie man kwadi ni bia. O value no nan kampese. Waka bibi papa fa ho nan kampese hu bi atone so. I was so Christian level no do baby a adibia enyen on to me pom fam ma wanim. Sanity. Sanity. It will be a mikunu one day if you ra me boa. So me preach radio crowd to me because I beba man enim. Na hayi din so wo fie kwa de turu bia me pie no sesa nkola na gukam se be ya dede ma because when them say adwuma we no nya fadi agro nti turu bia meti de na me fro wo bi ye dede a wo wie ya utu say he did not then anya the first sa de na happen nti wo gine yi a de obe wo no tumi hu ba bia wo gina. Now because of this, you know, because of how who said to me be a woman, a jabianim or testiwa and peja
nti wo hu se wo ye normal wo te se wo no a cause to bi kra na mo teka mu no si twantra utumi twa nti wo mvalu so what you say ade bi yenye ni sei utumi boa no ma wo kodi bone nti wo begire kire na sa aka se wo ye Kristo ni wo mu eye sanity enti mesrao declare your Christianity, your neighborhood, in your family. Let them see who you are. Let them see who you are. Nyo na abeka seko. Omwa ne bechi womo ho. Nyo na be ayi me mamencha omwa when they see the things that is coming no, ijebi eba no. They themselves will advise themselves and they will back off. But the woman show kosia man kwa Kristo se Kristo se wi ase se man se woman ya me come chiro say they won't value it. Until now we are preparing ourselves to meet Christ. Masama me weni. Prepare yourself. Declare your Christianity. Ma when you mean sunu hu sampa you mean business when you be able. Na wuto na ne ba ko a otubi aka ho na be ye se uti shocha me wa ha me ye Kristo ni me ba ha me ye Kristo ni amasa you lie cause the di animu no anointing it takes the hands of God and they be protected. It will be a time our faith will be tested. E be you say si we ase nyina ka butu but no nyame so wokudu and I'm telling you don't lose it. And yet Satan paushi usika no hia o kase wompe ufie wompe ugidie if to say wom you are done nti you aggressive ni krom den no will be an influence misre wurade se wom wa misre wurade se won show dey misre wurade se won protect misre wurade se on yi di won be ya kirawo di di wani na watumi agina ene obonefo ne na da di sie misre wurade se won tintim wase e wo Kristo sumu na yesi due sie su bontewo nti no se si wo dan wo botan so na wo si no anwea so a ehuntu ne mframa boy bi dwiri wo si no wo botan so bi gina brane mframa bo ehuntu asoroche bo a eno na honkoko tumu a yesi wo si wo dan no e wo botan so wo bi gina brane mframa bebo ehumu betu asoroche bebo na wo da sukura wo mudie mu anye sa de ekoi wo sofo bokrare kanu di line mu o chake sofo na de na sha wo ho de sofo duro ho ntumi nyina nti wo be yiyem o waye beba some people will fall from the places that they are nti gina brane free sabri ni gina brane no wonya me free suru musuru no hu akoma ne adwene kutaw no hu se wo gane free wo kwambo ne ho a obebam se boafo na obeboa me de radius Jesus Christ me shawani munyame okese so wodi nkonim me da wasesa wonam adom ne mogruhunu so no obefa me anka me nsem fata wofa me mu aka nsem ya kire wo ma me mpai bone se ma se mi nkugu asase paso ne nso mo ne se eniema nyina wie mu dia ye force deni me da wasesa wodi nkonim adom no ti amen.